chỉ bài về cô lệ tuần truma video kan en hậu lệ tur chu pen card ti bầu pala online na pen card duplicate pen card kan ti thin deal dan kan en hậu anga tin pen card a khan kan ming te nu le pa ming emo date of birth te kan address te lo dik lo thaya khatianga pen card ta kan details adik lo khanin online atangin pen card kha correction ati thaini online correction ti dan te pen card kan ti bova online deal dan te le reprint hei hi tunlaya chuak thar dewania reprint dan hei hi osam berania cheng somnga vel chi ase na ngaya amai ro chu Aadhaar le pen card kha link ke nge ngaya chumiang chutiang ti dan te po chu tun tuma hian kan en ho don ani ama sain pen card kan ti bova online deal dan hi chithum ma oma pakhatna chuanin eKYC paperless method ang khana deal thaya panina chuanin e-sign method online documents submit ang khana niya pathumna chuanin documents post manga kan thon thla khana ni khatiang method pathum khan online atangin pen card correction ati thaya atin duplicate pen card kha adil thei bokani heng method pathum zinga hianin eKYC paperless method hi awesome bera online pen card thar kan siam kan dil thinang chia khanin a method hi nang dewa amai ro chu application type choose tur kha claim in ang lo sheta adang hi chu ai nang veka chu wang chuanin ahma saber eKYC method hi tuntuma hian kan en ho don ani uluk devin kan en don nia wale tuna kan mu hi pen card le bank in thunsom na ania online pen card kan ti bo correction vati turemo duplicate pen card emo deal tur chuanin ahma sabera chuanin kan pen card number kha kan hriat angai ni chumi pen card number chu kan hriat lo chuanin form kha a fill up theilawa pen card kan lo ti bo emo kan lo ti chhia emo ani point athar kan lo deal du ni pon khami athar deal na form online kan deal na khanin kan pen card kha a number kha kan hriata kan zia tel ve ngai ni chumi tan chuanin tunlaya chuanin kan bank account le pen card hi kan thlun som deuh vek towa chuwang chuanin khami pen card kan ti bo kha pen card number kha kan hriat thei dan tur kan zona ngai ni tuna kan hmuang hianin net banking a kan lutanga view nomination and pen card details ti lo oma hei kan click anga ti chuanin hetlam sira hianin pen registered ti lo oma hemi hi pen card number chu nia ti chuanin pen card number kha kan hreta a pen card number kan hriat nuwa online in kan apply thei don ani bank le pen card number kha kan lo thlun som lo theya chu tiang ani chuanin hemi number toll free number 1800180191 hi kan call anga hemi hi income tax department toll free number ania heta hianin kan address details tele kan ming tele kan mobile number te verification anon tianga hemi number atang hianin tichuanin kan pen card number kha minon hril don ani tichuanin masapera chuanin pen card number kha pen card kan ti bo khanin pen card number kha kan hriat angaya pen card number kan hriat nuwa online in kan deal thei don ani wale tuna chuan pen card kan ti bo number kha kan hria a tichuanin hemi website a hianin kan lutanga hemi website lu na hi chu video description lama khanin kada a kan lo en mai don nia tichuanin masabera hianin apply online le registered user ti oma apply online hi kan click don ani tichuanin application type a hian uluk takin kan enanga
pen card kan siam kha chuanin I ahma severa mi hi new pen ti hi kan click thina ni amero chu tun tuma chuanin change or correction pen data or a reprint of pen card ti ta hi hemi hi option number pathum na hi kan click dai don ani option number 3 kha kan click anga adang zong process ka chu pen card online na athar deal na ahma mi video masalama kan soita khonen khan process chu in ang de ureng don ani adang lam na chu hemi application type a hianin number 3 na option number 3 na hi kan click a chu adang lam na adde uber mai ni tichuanin category a hianin kan lu tanga individual kan select anga tichuanin kan title te surname te first name middle name ti te middle name hi chu angai chi alova tichuanin date of birth te email id te mobile number khang zong kha kan enter don ani tichuanin apoi mobera chuan pen number hi lo omta ni nichina khan pen number kan zon chuk na chan po kha ni ya pen card kan lo ti bo pon kan pen card number kha eng motalin zon chuangai ni nichina kan soyang khanin bank account en kan lo thlun zom chuan khami bank account kan thlun zom na atang khanin pen number kan zong chuak anga chumi ni lo pon nichina toll free number kan soita ka khanin kan tianga chumi ni lo pon tunlaya chuanin bank le thil dang application kan lo submit hianin pen card xerox te lo ngai thina khami xerox na hlui application form hlui xerox te kan lo mu ni chuanin pen card kha kan mu thei boka khang atang te khanin pen card number kha kan zong don nia chuanin pen number kha kan mu ta ka kha eta hian kan enter anga captcha code alo om boka tichuanin tuna kan hmuang hianin captcha code kan enter hnuwa khanin pen number ania pen number te zong le mobile te khatiang kan ti zo vek hnuwa khan kan submit don ani tichuanin heta hianin token number hi kan chin chi aturania tichuanin continue with pen application form kan click lenga hemi hnuwa hianin option pathum alo langa nichina ahma saber kan soita kan khanin hei hi eKYC le paperless ania chuanin apahni na hi submit scan image through e-sign ania pathum na hi by post kan ti to kha post manga kan application thonna nia tuntuma hi chuanin awesome bear hei hi number 1 ami hi kan ti don ani tichuanin number 1 hi option hi kan click anga tichuanin fill up tur loma fill up turte kan pen number kha ta hian alo om towa tichuanin aadhar card te aadhar number te tikhanin fill up tur zong kha poimo kha kan fill up anga tichuanin correction kan ti don chuanin thil poimo de umai chu kan full name te kan title te tin kan date of birth te khalo diklo theini hemi correction emo duplicate form emo kan deal a hi chuanin kan hminga lo diklo ni chuanin hemi full name of applicant zone a hian kan tikang hemi box a hianin kan tik zelang tichuanin date of birth kha lo diklawa ti dikangai ni chuanin date of birth zone a hian kan tik zelang ti hianin gender te pawh nia chu tiang zel chuanin photo mismatch la signature mismatch ang chi te hi chu automatic in a in click ta hei chu tichuanin nu le pa te kan parents name te lo diklo ni chuanin tiang khanin father's name ate khan kan click le don ani tiang zel chuanin kan tianga correction kan ti na tur zela khan option a khanin kan click don ani tuna nichina kan soyang khanin date of birth alo diklawa correction ngai ni chuanin date of birth zone a hianin kan click don ani tichuanin kan hming te lo diklo ni chuanin hemi zone a hian kan click anga chuanin kan ziak don ani kan fill up don ani khatiang zel khan kan ti don ani chuanin khatiang correction ngai zong te kan ti zo hnu khan next kan click anga tichuanin address for communication hi lom le ta ni tichuanin residence kan da a an soita kan kan hei chu aadhar ne na automatic link ve do ni wang khanin automatic in address te point fill up theni amero chu khata khanin diklo lo oma correction ngai lo mani chuanin kan address khan lo ziak diklo ve theya pen ka ta khanin
address kha correction kan ti doni chuanin hemi option ah hian kan click bokang ti chuanin mobile number te country code kan ti email kan chi te kha kan check anga diklo ti chuanin heta poimo em chu hei pen 1 pen 2 pen 3 lo oma pen card ta po hian mihring kan nia center lampo khulampo pen card kan dilo deuh emo kan tiang lo deuh kanen ron ti ve theini chuanin pen card po kha voi ni voi thum te po aron thleng non ve theini khatianga khanin diklo dewa alo thleng ni chuanin pen card kha ti thi du emo diklo dewa lo ti khan nei ni chuanin helai hian kan click anga kan pen number te kha kan ziak anga kan ti thi tir don ani kan di activate tir don ani chu ti chuanin amero chu tlang puin pen hi chu pahni pathum diklo kha kan dong ngai lawa tlang puin chu chuani hei chu tiklo photila kan next anga ti chuanin document submit proof of documents address le date of birth ang chi kha kan soi tong khanin ama saber paper le chu Aadhaar nei ni thlun zom deuh ni wang khanin automatic in Aadhaar hi a om vek ta ni chuanin proof of pen card ta hi chuanin pen card kha kan nei wang khanin pen card number kan nei wang khanin proof of pen kan ti mai anga amero chu pen card kha xerox te kan lo nei lo ni kha chuanin hetami no documents hi kan click mai don ani chuanin declaration na lo oma kan hming te kan zia kanga kha chu har lo ta ti chuanin place te date lo da chuanin submit kan hmet le don ani ti chuanin Aadhaar number last digit 4 digit kha main kan ti towa tuna hi chuanin ahma salampang kha kan tilvele thunganga ta hen kan fill up anga name as per Aadhaar ti te alo ni le a chuanin photo mismatch kan tiang chi te kha tiang chi kha dikem ti te kan check le nga kan thil ti kha dikem ti kan check don ani a dik vek ani chuanin I proceed hi kan hmetanga ti chuanin poisa pek na lam tu lo ni ta a mode of payment a hianin demand draft online payment the online through bill desk net banking ani ta net banking ta hi chuan kan chu sanga chuanin cheng zale paruk kan lo seng le don ani zale paruk senanga ya ti chuanin proceed to payment kan hmet lenga chuanin poisa kan pay nga payment kan pek zo akhanin transaction successful ron tianga tiang hianin chuanin kan continue lenga chuanin Aadhaar ka authenticate alo ngai ta kan suang khanin Aadhaar le mobile register mobile number kha in link anga ya chumi ani lo kha chuanin Aadhaar verification authenticate kan ti don khanin kan mobile number OTP aron thleng thina Aadhaar le mobile number kan link lo ni kha chuanin hemi option a hian kan ti thei don lawa option number 2 zo ka khanin scan image through e-sign emo physically forward physically by post option pathum na le option pani na mang khan kan ti ngai don ani amero chu Aadhaar le mobile kha kan lo link thani chuanin number 1 hi awesome bera tiang chuanin kan ti don ani ti chuanin hemi option hi kan tikanga authenticate kan tianga chumi hnuwa continue with eKYC anianga kan mobile number a khan OTP kan donganga ti chuanin kan chulu tanga kan submit anga continue with e-sign tilom lea chuanin ta hianin enter Aadhaar number ania kan Aadhaar number kan click anga chuanin hemi hi kan tick bokanga chumi hnuwa chuanin one time password kan dong lenga voi ni nan chuanin kan chulu tanga ahian kan submit le don ani kan submit hnuwa khanin tianin application form kan fill up zong kha en thein download thein PDF in aron omanga ti chuanin hemi kan application kha hong tur chuanin kan date of birth kha kan chutlu ngai ni amero chu hemi mode mang hi chuanin hemi method a hi chuanin kan application kha documents te kha khulama thona ngai lawa chuwang chuanin application hete kan hmu hi tok mai ni ti chuanin application kha correction emo duplicate emo kha online in kan deal zo ta a tikhanin email a khanin Aadhaar card khat ni hnuwa khanin kan dong hal don lawa pen card
pen card duplicate kha kan dong don lawa correction po kha correction nu mi kha pen card thar kha ani mayang chu ni khat nuwa don chi ni lawa alo bera poni som panga atanga thlakhat in karvela kanin correction te po khan lo ti ve don chawani chumi huna chuanin an website ate kan lu tanga ni china website link kan hmuna kanin an website a kan lu tanga pen card update status option te lo oma khata kan click anga kan pen card khan ni som panga hnuwela kan check anga alo in update to ni chuanin PDF te pon kan download thei ni kha thatna ni a kami download kherlo po khanin ni som panga nuwa khanin correction te an lo tia kan application form te duplicate application form kan dilna an lo mu kha chuanin ni som panga tanga thlakhat nu vela khan post atangin kan permanent address a miron thon don ani correction anti hnu pon khatiang buk khani miron thon don ani tuna chuanin pen card reprint dan kan en lenga pen card reprint tur chuanin masabera reprint of pen card a hian kan lu tanga website kha chu description a kan tar langa ti chuanin reprint of pen card tur hianin kan pen card number le aadhaar hi kan link nge ngai ni kan thunzom nge ngai ti chuanin dinglam site a hian an enila charge for reprint of pen card en tia pen card kan reprint tur kha chuanin cheng som nga angai ni kha India tan ani a foreign a kanom ni kha chuanin cheng zakwa som nga pakwa se na ngai ni ti chuanin pen card number kan chulu tanga aadhaar number po kan chulu tanga date of birth te year of birth te kan chulu vek don ani kan soi tuang khanin pen card le aadhaar kha kan thunzom nge angaya chuba ka in an nge angai ni pen card kan details train khat kha aadhaar alawin an lo chuanin reprint kha kan ti theilo ni chuwang chuanin pen card le aadhaar kha a in an nge angai chuanin captcha option hi kan type lu tanga ti chuanin submit kan hmet don ani ti chuanin submit kan hme zo hnuah hianin cheng som nga mangin cheng som nga fee pay tur lo oma cheng som nga kan pay nga online in ti chuanin reprint kami eng lo na kha posin minon thon don ani ni som panga chum bokin chu awesome ema and duplicate le khatianga correction ti ngai te ni lo kha chuanin reprint te po hi thatho amero chu pen card le aadhaar kha a in link nge ngaya a in link mai ni lovin pen card kan details to le aadhaar card kan details te kha in an thlap angai ni link tila dikber zoke pen card le aadhaar kha kan link nge ngai ni entinan kan pen card le aadhaar kha lo dik lo ta se submit kan metai la ti hian lom don ani month and year of birth details provided by you for pen card do not match with the corresponding details atiana ronom tani date of birth kha adik lawin ka chulu ta ti kha chuanin pen card le aadhaar kha ain mil laworon ti ta chumi ni chuanin aadhaar card mila pen card kha nge correction kha siam ngai ti na ni china kan enzo ta kan khanin pen card correction ti dan khan chin khan kan enzo to kha tiang chia khanin click here kan metanga chuanin pen card kha atira tangin kan siam le don ani ni china kan ti zo ta kha nia apply online ania chuanin application type a hianin change or correction ti kha kan click anga category a hianin individual kan click lenga adang zong kha chu ni china video kan en ta kan khanin angai ani ati dan kha ti chuanin correction kha kan ti zawani sompang hnu vela khanin kan pen card le aadhaar kha kan link le don ani pen card correction kan ti na kha anron confirm hnu anron update hnu khanin pen card kha dik hnu link aadhaar to pen ti hi an website atang kan click le don ani ti chuanin kan click anga
kami option kan click zo nu atian lo lang ta link Aadhaar lo oma pen card te Aadhaar number name as per Aadhaar ti te chuanin alo oma box tik tur te lo oma chumi zo nu chuanin I agree ti hi kan click le do nai chuanin capture image te lo oma chumi zo chuanin request OTP ti lo om le a hai hi kan mobile kanin registration na tangkhanin kan dong don ani pen card a kan mobile number le Aadhaar kan mobile number khain an don awangin ka chu boina turam lova request OTP hi kan mobile number on thlenga chuanin link Aadhaar hi kan click anga OTP tikhanin type lu tu lo manga chumi hnuah chuan Aadhaar le pen card link kha success don ani ti chuanin Aadhaar le pen card kan link nuwa khanin a reprint of pen card a hian kan lut lenga kan lut thalenga ti chuanin pen card number kan chulu tanga Aadhaar kan chulu tanga date of birth te year of birth te kan chulu tanga ti chuanin cheng somnga choingai kan ti to kha cheng somnga min char changa ti chuanin ni som panga hnu vela kan permanent address a khan posin pen card thar duplicate pen card le pen card correction update kha corrected anyang chu kami update kha kan permanent address a post train ron thonanga kan hmu don ani thangzong kha pen card ti bawa pen card thar dil dan le duplicate pen card dil dan te tin correction ti dan online a ti dan kan en ho thei chu ni